Hvala, dragi diplomci, poštovana gospođo dekanka, gospodine dekan, gospođo direktorka, izvinjavam se, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo i čast da vas mogu pozdraviti u ime ambasade Republike Slovenije ovdje u Beogradu i u svoje lično ime na ovaj za vas i za vaše porodice izuzetan, važan i poseban dan. Meni je jako drago što mogu da kažem ovo u ime ambasade i zbog toga jer studirali ste na najvećem i najboljem slovenačkom privatnom fakultetu doba, koji jeste u doba svoje postojanja dokazao svoj kvalitet i svoju vrednost. Svetska ekonomija danas je u krizi, to svi znamo i to nije ništa novo, ali ja verujem da jest suština krize, kriza u nas samima. To znači u našem načinu razmišljenja. Nije samo ono da jeste banke imaju probleme, ali sve skupa započinalo je na načinu kako mi razmišljamo i kako gledamo na svet i gdje vidimo rješenje. Društva koja imaju veliki dio ljudi, osobito mladih ljudi, koji jednostavno čekaju da će neko nešto napraviti i da će im ostvariti neko radno mjesto i zaposliti ih, ovakva društva imaju veću krizu. Ona društva gdje ljudi razmišljaju drugačije, imaju puno manju krizu, odnosno krize možda čak i ne osjete. I ja verujem i kažem u isto vrijeme, ako vas je fakultet, odnosno ako vas je studijum na fakulteti na kojem ste studirali kroz sve ovo vrijeme naučio ovo, da ćete, ako treba, sami sebi sposobni, bit ćete sposobni sami sebi stvoriti radno mjesto, onda je ovaj fakultet uspeo. Ako ćete biti u mogućnosti da još nekom drugome stvorite radno mjesto, ako će treba, onda je fakultet bio još uspješniji. Ako ćete i za 5 godina, iako znam da koliko mi je poznato, svi sada već radite, ako bi bilo treba da nećete biti u mogućnosti sebi stvoriti radno mjesto, odnosno ćete čekati da ćete ga država to napraviti, onda je fakultet možda manje uspio. Ali ja verujem da je baš drugačije i na kraju krajeva kriza će nestati kada ćemo mi sami prestati da razmišljamo u jeziku i u mišljenju i na načinu krize, kada ćemo riskirati, jer specijalno mladi ljudi treba da riskiraju, ako ne riskiraju onda ne mogu ni dobiti, a ja vjerujem da ćete vi ovo baš stvoriti i napraviti u svom životu. Zato vam ja na kraju želim u vašem profesionalnom i u privatnom životu puno sreće i sve dobro. Hvala.